Poštovane dame i gospodo, ja vas sve pozdravljam. Pre nešto više od godinu dana mi smo imali 25. godišnjicu od početka agresije NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tom prilikom mi smo pozvali veliki broj, naravno, učesnika iz Srbije, ali i učesnika iz inostranstva. I veliki i ogroman broj se zaista odazvao i ne samo da se odazvao, nego je na tom skupu, najvažnijem skupu koji smo povodom toga organizovali u okviru tog obeležavanja, znači pod nazivom konferencije Kad se rat vrati u Evropu, govorili su o tome. Hteo bih da ukažem na taj moment da u vreme agresije, pre sada već 26 godina, Jugoslavija, ali rekao bih pre svega Srbija, bila je potpuno sama u svetu. Nije bilo podrške ni sa jedne strane. I ona se borila koliko je mogla i to uspešno. Da je izgubila rat, mi danas ne bi imali ni Kumanovski sporazum, mi ne bi imali ni rezoluciju 1244 i imali bi možda i celu Srbiju apsolutno otvoreno i javno okupirano. To se nije desilo. Potpisali smo primirje, da kažem tako uslovno, što asocira da ništa nije završeno dok sudija ne odsvira kraj. Uspostavljeni su neki papire. Nažalost, kao što to često biva, da kažem tada kolektivni zapad, a sada više očigledno ne možemo više govoriti o kolektivnom zapadu jer se srećom i on raspada, što je inače sudbina svih velikih imperija, a eto mi smo u našem životu doživjeli da i tome svedočimo. I nije poštovao ni to što je potpisao, ni za što je glasao. Tako da smo mi, evo, 26 godina posle tih potpisa, koji su u prilog Srbije, apsolutno, znači formalno pravno, Kosovo i Metohija je deo Srbije i po svom ustavu, ali ajde da zanemarimo naše unutrašnje propise, da gledamo međunarodnu stranu, pa i po rezoluciju 1244, po tome da većina zemalja nije priznala kosovsku lažnu nezavisnost i da podržava i dalje Srbiju, pa čak, evo u ovom momentu kažem i dve, možda nije dobar izraz, narastajuće velike sile, jer one su uvijek bile velike sile, Ruska federacija i Kina. Dakle, kada smo bili sami 1999. godine, niko nije mogao da nam pritekne u pomoć, osim ljudi koji su, eto da kažem uslovno, ispod žita to mogli, bili dobrovoljci, dolazili i tako dalje. A pre godinu dana smo ovde imali jedan veličanstven, rekao bih, skup ogroman, u kome su iz svih krajeva sveta praktično došli ljudi koji su ne samo dali počast žrtvama, koji su govorili da se dive srpskoj vojsci koja je uspela da odoli tada najmoćnijoj sili sveta, silom oružja i tako dalje. Nijedan strani vojnik nije ušao na teritoriju Srbije dok nije potpisan sporazum. Dakle, u vreme rata Srbija je apsolutno odbranjena. Da se dive tome, da žale zbog nesreća koje je Srbija doživjela, pre svega ljudskih žrtava, izrazili su saosećanje sa tim, ali i sa ogromnim ekonomskim štetama koje smo pretrpeli. I naravno, pre svega sa civilnim ciljevima koji su tom prilikom gađani, obzirom da vojsku Srbije nisu mogli da nađu. I to je isto jedan moment na koji ću želiti da ukažem. Zašto ovo govorim? Zbog toga što sve to što su ti ljudi govorili i naravno naši ovde predstavnici, među kojima ima analitičara, novinara, naučnika, stručnjaka, ljudi pravnika, predstavnika političkih i vojnih struktura i tako dalje. Dakle, to su sve vrlo raznorodni i različiti, da kažem, prilazi jednom te istom problemu, koji je vrlo kompleksan, jer jedna takva agresija, jedan rat, da kažem, on u sebi sadrži iz svih mogućih oblasti teme. I mi smo kao izdavači, Beogradski forum, ali u saradnji sa svima drugima, sve to što su oni rekli, što smo mi rekli, naši predstavnici, zabeležili. I ova knjiga koju danas promovišemo u stvari je zbir tih njihovih izlaganja
na toj konferenciji. Dakle, onako kako su izlagali, onim redosledom kojim su izlagali. Od onih ljudi koji su pozdravili konferenciju i poželili uspeh, pri čemu su i ta izlaganja bila sadržajna, naravno, jer se radi o takvoj temi, pa do učesnika 2 panela u okviru koji se ta konferencija održavala i napokon do plenarne sednice gde su sumirani ti rezultati. Upućen je i apel Beogradskog foruma, odnosno izjava Beogradskog foruma, koja je sadržala taj moment i sve te elemente. Dakle, ta knjiga je bogata sa prilazima, da kažem uslovno rečeno, agresiji NATO pakta protiv Jugoslavije iz mnogih uglova, iz uglova različitih zemalja, različitih kontinenta, različitih profila stručnjaka. I ona obiluje svakojakim informacijama za svakoga onoga ko želi da produbljeno analizira to, a to vreme je već sada, a sigurno će i kasnije doći sa jedne istorijske distance kada se gleda, jer ta agresija na Jugoslaviju, pre svega na Srbiju, da kažem, je imala jednu izuzetnu istorijsku dimenziju. Ona je, da kažem, vratila rat u Evropu, kako smo to i nazvali ovu knjigu, posle Drugog svetskog rata, to je prvi sukob na tlu Evrope, i drugo, ona je obeležila jedan pohod Amerike, pre svega, izražen kroz NATO, na istok prema Rusiji, prema granicama Rusije, a onda nakon toga, ja sam uveren, i Kine. Prema tome, prva žrtva takvog jednog nastojanja da se osvoji svet bila je Srbija. Žrtva u smislu napada, a poražena nije, to smo već rekli. Dakle, sa tog aspekta to je jedna interesantna knjiga, mislim da vredi tu knjigu pročitati. Vi tu imate 53 strana izlagača, njihove izvorne tekstove, 30-ak naših i 4 još priloga koji su dodatno stavili, koji, ja mislim, dodatno obogaćuju sadržaj te knjige. Knjige na 560 strana, ima i, ja mislim, više od 40-ak fotografija i za svakoga onoga ko i danas, ali i u budućnosti želi da se podrobno informiše šta je bila ta agresija, kako se odvijela, to je jedna riznica. A eto da spomenem samo naše oficire koji su izlagali u ovoj istoj sali, koji su govorili o čisto vojnim pitanjima, upotrebi pešadije, o maskiranju, o mnogim stvarima koje su dragocene za svakoga da shvati kako je taj rat išao i kako je uspeo tako da se završi u našu korist. Jer ono što smo mi prikazali kao vojska, to je u tom momentu bilo nečuveno. Mislim, u najpozitivnijem smetlu. Danas je naravno rat strašno puno evoluirao i taj rat koji smo mi imali 1999. ne može se ni u čemu porediti sa ratovima danas, pre svega sa ovim sukobom, specijalnom vojnom operacijom između Rusije i Ukrajine, jer je to sad već nešto sasvim drugo. Tehnika, tehnologija napreduju, dronovi tad nisu bili ni na vidiku, a sada su praktično osnovno oružje i tako dalje. Mislim da sa tog aspekta tu knjigu treba pozdraviti. Mislim da bi i institucije, fakulteti, biblioteke i svi ozbiljni institucije koje se bave tim stvarima trebalo tu po jedan primjerak bar te knjige da imaju. Ono što želim da kažem, vezano za to, po mom nekom ličnom i profesionalnom iskustvu, metodologija NATO-a, odnosno Amerike, Britanije pre svega, je bila ta da se ciljani protivnik uništi pre svega medijski, da se njegov kredibilitet i svako poštovanje prema njemu, njegovim granicama, njegovom rukovodstvu, njegovim interesa potpuno uništi. Da bi se onda mogla izvršiti i vojna agresija koju bi ceo svet podržao. I to se nama i desilo. Mi smo tada bili žrtve medijskog rata i tako dalje. I to je prva faza u kojoj oni, da kažem, jednu zemlju bombarduju lažnim informacijama, iskonstruisanim pričama i tako dalje. Sledeća faza, kad se rat završi, kad oni ostvare ili delimično ostvare svoje ciljeve, jer morala naravno nema, oni sve što su dogovorili, oni će drugo da urade,
onda dolazi jedna druga faza zbog koje vam ovo i govorim, a to je ta faza da se to pretoči u istinu i u nauku. A to je faza knjige. I verovatno da niste obraćali mnogo pažnje na to, ali posle svakog rata koji je Zapad vodio, ima tih jako uglednih zapadnih novinara i stručnjaka koji su pisali knjige o tome, u kojima su sve ono, ili barem jedan veći deo toga, na jedan relativno verodostojan način pokušali da pretoče u neke univerzalne istine koje će ostati za sva vremena da je to bilo tako i njima u stvari opravdati tu agresiju. Mislim da je vrednost ove knjige upravo u tome što je ona protivna tome. Ona će ovde dati jedno potpuno drugačije viđenje i nas, koji smo bili žrtve te agresije, ali i viđenje toga svega što se dešavalo iz najvećeg dela sveta. I još nešto da kažem, ovo veliko učešće stranaca i stranih predstavnika, kojima se mi zahvaljujemo što su došli, govori o tome da je sazrela svest u svetu, u mnogim narodima, ne bih izjednačavao narode i njihovu vlast, to je jasno, da je ovo bila jedna velika nepravda koja je učinjena Srbina i da se sve više to razume. Posebno što je ta metodologija nakon nas primjenjena i na mnogim drugim mestima i onda postala evidentna. Mislim da je to sa tog aspekta izuzetno važno i ta knjiga ima sad šta je tu još jedna stvar? Mi planiramo i želimo da to prevedemo na engleski jezik. Mislim da je to još važnije nego što je ona izdata na srpskom jeziku. Naravno, za nas je srpski maternji, treba da bude i sve to u redu, ali da bi ona imala još širi i veći odjek, ona bi trebala da bude na stranim jezicima, pa ajde za početak na engleskom, ako bude sreće, novca i volje, možda će biti i na nekim drugim. Mislim da je to ključna stvar da se ta, da kažem, medijska agresija na narode koji se žele potlačiti i podjarmiti, na neki način razobliči u meri u kojoj je to nama moguće. Zato se zalažem da ovakve knjige se prave, kupuju i da svi oni koji imaju šta da kažu, da to kažu pre svega kroz knjigu, jer novine se kupuju danas, vesti se na televiziji vide u jednom dnevniku i to prođe. One se naravno ponavljaju sukcesivno, ali traga tome nema, a knjiga je uvek referentna da govori o tome šta se desilo. Eto, to je bio moj neki mali prilog za ovo što sam mislio da kažem vezano za knjigu i potrebu da se ona što šire distribuira. Hvala na lepšem pažnju.